Selam i pozdrav dragi moji, dobrodošli na moj kanal i u još jedan video. U današnjem videu ću vam pokazati jedan veoma ukusan i zdrav obrok. U pitanju su torteline sa povrćem u finom maslinovom ulju. Jedno veoma ukusno jelo. Što se tiče tjestenine možete koristiti šta god da želite. Ja sam ovaj put uzela torteline. Od povrća imam ono što mi se zatrefilo u frižideru, uglavnom je to tikvica, patliđan, paradajz i malo paprike. Pa ću to sve isjeckati na kockice i staviti da se peče, jel u nastavku ćete pogledati. Imam i malo bijelog luka i svježeg bosiljka. I naravno maslinovo ulje. Sada tikvicu, povrće sam svo prethodno oprala, vidjeli ste da je mokro. Uglavnom isjeckam sve to na kockice. Kao što rekoh, ja sam sad koristila ono što imam. Nekad je to samo paprika, paradajz, stavim malo bijelog luka i to. Nekad samo tikvica i paradajz. Uglavnom treba da ima bar paradajza malo da tom jelu da sočnost i onako da ne bude suho, da ima onog soka i safta. Imam jedan patliđan i njega ću isjeći na kockice. Patliđan ću ostaviti posebno, neću ga stavljati sad ovako zajedno sa tikvicama. Njega ću posebno pripremiti zato što on onako malo zna biti gorkast. I ovo jelo, em što lijepo izgleda onako šareno, em što je jako zdravo. Paradajza nisam štedila, onako jedno 200-300 grama sam isjeckala, baš je onako bilo dosta. Bijeli luk također isjeckam, očistim, perem i onda isjeckam. Ništa precizno, ništa presitno, onako sve. I sada jednu punu šaku svježih bosiljka. Ja bosiljak jako volim i u salate stavljati onako svjež, a posebno ovako u neka jela gdje onako mediteranski način pripreme, obavezno bosiljak ide. Ako nemate svježi, naravno može i sušeni. I sada obilno, onako dosta, sa maslinovim uljem prelijem. Stavim malo krupne soli sa čili i papričicom. Tako mi je bila ova mješavina, ali bilo je malo onako ljutkasto i baš je bilo dobro. I obavezno malo i bibera. Sad umjesto sira, u stvari zavisi koji sir imate i želite, možete staviti fetu kao što sam ja, možete i mozzarelu. Ja vrlo često stavim mozzarelu onako u kugle i siječem, istrgam je na komadiće. Nisam ovaj put imala, iako više volim mozzarelu nego fetu. Ja sam sada stavila ovako feta sir, ovaj turski iz konzerve. On je dosta slan, tako da ako budete njega koristili, obavezno pazite da ne presolite ovo jelo. Na kraju možete malo dozačiniti ukoliko bude bilo potrebno. I sada tu ide u šporet da se peče. Na jačoj temperaturi, neki 15 do 20 minuta, možda najviše da će biti potrebno. A na drugoj tavi ja ću sada ove patliđane da prepržim. Njih ću posebno da pripremim zato što oni znaju biti gorkasti. Možete ih samo onako u slanu vodu namočiti i ostaviti da odstoji i onda ih odsijeti i dodati onako u povrće da se peče. Ali ja volim njih kad su oni ovako fino rumeni. Iako ovo nije zdravija varijanta, ali hajde, Bože moj. Od onolikog zdravlja u testici neće ovo malo pokvariti. I sada vidjeli ste povrće se ispeklo. Ne treba mu dugo, znači nekih 15 minuta kad krene da već se peče, da vri, onda možda 15 minuta. Tu su te torteline, svježe su u pitanju iz frižidera, a možete uzeti one sušene pa ih skuhati i onda pomiješati. Ja koristim uvijek ovu svježu tjesteninu, vakuumsko pakovanje, tako da skratim sebi to vrijeme pripreme i kuhanja. I na kraju sam malo dodala mediteranske vegete, jer ovo jeste neki mediteranski način, baš je onako mi podsjeća na Italiju, na more. I opet tu ide u šporet jedno 5 minuta. Ovako sa ovim tortelinama.
Sada, dok se to jedno 5 minuta priprema, ja napravim prepečeni ovaj hljeb. Uzela sam jednu semelu, može i baget, može bilo koji bijeli hljeb. Uglavnom ovako ga prepečem na suhoj tavi da bude hrskav i da miriše onako kao nadimljen, kao malo ugorio. I ovako mi odlično odgovara uz ono povrće, nešto kao antipasti bude. Jer dosta sam povrća napravila i znala sam da će mi ostati, da će se tortellini pojesti, a povrće će ostati, tako da mi to služi kao neki antipasti sa ovim prepečenim semelama. Ja to tako malo sa bosiljkom ukrasim i sad možemo i da degustiramo. Nemoj da vas buni ovo puno ulja, to je i sok od paradajza i sve se pomiješalo i veoma je zdravo jer je maslinovo ulje u pitanju. Zato sam i ispekla ovaj hljeb da mogu tako da umočim u ovaj fini saft. I eto, dragi moji, nadam se da vam se video svidio, sigurna sam da jeste, jer kome da se ne svidi ovaj prizor ovakvog šarenila i ovakvi sastojci, to mora da bude dobro. Vi uglavnom probajte, ako vam sviđa javite mi. Mi se ako Bog da vidimo u narednom videu, a do tada kao i uvijek. Ostanite mi dobro i zdravo.